Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sini to malabik yang ke hadir ilalanna capakna tahun 2021 ang kayero tau okko saliwan na belawa mo bika lo bacangan ngiyasi keluargana patampulan ni masessa. Jadi makadaka makanja kapa kualena to malabita pui matobi makadaye purani siaga ni egana tau yobi lo bacangan surah yasin tapi to lima kumui maka piko ya sabto lima kumui to lima kawe-kawe liman na makwe maka dando tajak ka padahal ero indo na mati ni na sini to malabiki selesai baca nga surah yasin mana kata panabici ka benena aga na po benena maka day hera nga na samita ye tawewe lakin na najallo makuro maka da kaagap paheraki maka da cenengnya ketimu pupu timu yaseku pupu timu yawaku toli sura lama sampaja dena kana melo ya ko jumai aja na to maka da sampaja 5 waktu juma moa usura lama juma toli manan naka lo bawa mitu da ko kadere masampaja ni tawe ko masigi matindroy pikui irona sapaheraka lai baca gamadiasi mana kamelawe jenne tau madato mana jadi maka da kawat dijaji naitai pak kita mata tanya pak kita mata malino na mite maka ternyata ro telai majenne tania maka da lai surobawa mi majenne ko agamai anu pentilade ibaca gamadiasi tapamate timun na makada uwe makada anak name tago kang iwe ambo melo kay gaminun de na mate aga me tago kang iwe ambo me ki gamajenne okay. Apa pamakwe ternyata pure lejenne ki tenangi ya tona rosini to malabiki lele ri pamasena pungala taala tenalade pure bacanga yasi watu kwero puratoni lejenne ki apa alena melawi lejenne ki alena na maka de benena na taudena kena jenne dena kena sampaja 5 waktu dena kena juma aku ramalangi dega kita lama puasa mana kamelawi jenne ibacanga maniasi pakutanana sini to malabiki angka memang gamakwe angka memang gaya mengaku salah tapi desi sagaga cenni-cenni na pegawe sampaja 5 waktu desi sagaga cenni-cenni na melo masampajang angka maka day andre guruta 7 miliar tau rilebo na tanay makokwewe 7 miliar lebih yero 7 miliar si di minasapa tawe aga yero nyamang yero ba nasapa tau ye kong katau mas sampaja dega ganyaman naruntu lala sampaja na charobiangi sampajang yatu maka dai tamani magaribi maka dai matu pi de to bajang
si sana melo tama ise masampajang mato tapi capu mi waktu isa si matu maka daya sampajang isa ki maka daya taro kajolo matindro-tindro nala ele detona na sampajang isa detona sampajang subuh magi na pakwewe de gaga nyaman na runtu apa ya kode gaga nyaman na runtu tawe namo si ki tau si kampo ki kosio maka da sampaja ki denule pegawi magi denule pegawi de gaga nyaman na runtu lala sampajang maka de guru ta apa carana supaya taruntu inyamangi lala sampajang se dinai rampe ngaki na sabab macawi nisa ko rampe mana ngi ropae wadi jaji pada ko matarawi ki si dina iya ko pegaw mie pa insyaallah taruntu nyamangi nareko taruntu ni nyamangi lala sampajang namoni gatau suro ki maka daja ma sampaja tatai pegaw magi na tatai pegaw le runtu nyamangi angka si baku ma pak guru ko kampolotang kepani si todo-todo taro ladang mak balidara iwae angka mopi wae ko si wali darat na toli taro ladang kepa pura si taro ladang nala si wae melo simpung ladang nala si wae maka magi na katoli taro ki ladang maka da aga ji nyama ko lay dupai pat de mana yero susero maka da menre wae magay yang penting nengeran nyamangi maka tone sini to malabiki ya ko taruntu nyamangi la sampajang ma beresalan ni matu tu maka dai pura ni pale aga yero carana nomor seddi tataro malisa sampajatta aga isa na sampajangin na rampe pungala taala lan na kurangi aqimi sholata li zikri akade kang sampajangin untuk mengeraka ternyata tahu mas sampajang apa isa na sampajana nomor seddi yang kata mas sampajang ma program lala sampajang Allah apa iya carana iya dua tu angka tahu biasa aku Allah degaga ko hadis saya makwe maka da mega palangi runtu ke tari matandre degaga palanna apa degaga na rampil na hadis saya dua makwe si bawa makwe angka biasa teh runtu kana Allahu akbar kada kira si mun rumah guru yang maka cinampala da bawa angka teh runtu kada Allah we lampe pagah iya mina salah ku maka daki Allahu akbar salai aga batuan na yero apakah Allah besar ya ku maka daki Allahu akbar Allah kegimon romala dasar na yero mapamula palawangan na alipu elatu akbar okiro monro niya Allah niat-niatina unia kang imasang pajang isai patan rakang maka cuy manguroko ka'bay sambil na baca Allah tepa akbar selesai tinnya jadi malampe tak kabirena tapi narekon katau nabila kada Allahu akbar maka dero na niat yero niat memang ni jolo napa tak kabire unia kang imasang pajang isai patan rakang maka cuy manguroko ka'bay fardu karena Allah Allahu akbar cocok mato sini to malabiki pekoyero ya samaringar dari la sampayang mak program Allahu akbar iya ko tepan ita ka bere maka dayero matu ko pole ka masampajang isa wa maka jo manonto cinampe macule jero pelekuro bersambung ape wani riolo ko pura ka manonto matu napa ka melo manre jolo pura pa manre ulo watinro ko bajai tatesia karome pasat di pasa apu je sambil masampaja jadi program lala sampajang iya ko mapake masampajang ide nule runtu itawe nyamangi masampajang nasabak magai masampajang ikasarae alusu na mesu segala rupa na pegauki itu yang pertama manawanawa lala sampajang yang kedua angka tahu mapikiri kuma sampajang ni Allah makanjak moto ko makwe tapi ko tepan ni takabere yang kamana ni lino yang kamana ni segala rupa ni hadere wa akbar ke garonange tuju babana masigi mo rotaro sandalaku oh koro kapang ai tani usat ding oh koro sandala baru apa je mana masangka kuna pake tahu lo majene ro mapikiri milala sampajang
yang kada lau lacak mo garo tangga kunang ulok ke masigi maka dah mati ni dia apa na ulaca dia apa ka tahu iya ro nange pura ka mak batte bale lau tongko mo garo yare gade jadi ilalan na sampajana to lima pikiri materu jadi ro ise na yewe watakal yewe masui lo boleh samantara ya kasara ta masampajang ilalan masigi deni ule runtu nyamange masampajang nasabat tolia mi robawa ko nawa-nawa ta makada ai mana de na pura masija namo patihana pu ima meloto pasijaki latu makada we tang pa baca Fatihah apa iya ise na yang masu memang isaliwang ini yang kedua yang ketiga angkat tahu ya kuma sampajangi maka pami Allahu Akbar kada yero pungala taala magarodi angkat tahu pura podanga maka dah cocok ni gabate ku masam pajang jusmang maka dah kapik ko yero maka dah ya ku masam paja kak lau patat tongero Allahu makwe latu ko langie alipu lama masak dumalepa jadi utane maka dah kapura ni galatu ko langie maka dah de nangka maka mapete sang maka dah latu ero alipu yase tatumpa ko langie ternyata ilala sampaja maka pami maka dah pungala taala nak kapangie dia apa ya tuli bertanya-tanya ilalanna sampajanna yang terakhir yang keempat aga yero ilise kang sampajangi parengerang peko yasen italae marengerang sini to malabiki atitai patuo aja na yele patuo maka dai pesanan re guru ta aja tengkalingai pangajasi Jakarta pangajasi jakai sini na yeli no mamasami sana nasura ki lore nasura ki lalau nasura ki lelota nasura ki lorija na pacene cenne mi ya kon kapure pegau nasura si ki pegau si de pernah salah sayur nasura ki pegau si de pangajasi jaka patuo ya tita maka de hak desa na nabita nigi mapala ya serai pulona sera taulisa suruga ternyata angkame ko pala limata iye 10 rua iye we rua pulau na cidi 10 rua itambah rua pulau na cidi asmaul husna asera pulau na sera jadi kemaka lagi Allahu Akbar de tolitua tie de na kenapa tilala maka dah Ar-Rahman 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 mak bicara ki pada terupa tahu de na patilalang Allah 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 mamotoroki koroe Ar-Rahim 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 tolisi sumpungnya tena puang narekosi sumpungnya tena puang iya na tutau lolongan nyamange rilala sampajang makoto paro risaliwa sampajang si kone royala sebagai ada si parengerangan na sabata manisay mamuare na pabaraka ipungala taala padang kaki jagaiwi sampajang 5 watuta na saba itu sampajange onro pantinna de nak kiri-kiri ngi pungala taala sampajange loko Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad yo bilo tarimai onro pantinna italai sampajang 5 waktu wabillahi taufik wasada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.